Assalamu alaikum aziz teleseyirciler, haberler informasyon takımı sonki adiselері hakkında oz levhalarında tarif edecek. Studiyada men Abdullah Osman çalışam ve bugün böyle malumatlar haberler programımızda takdim edelim. Endi yüksek fiyatlar olmaz. Ahmedjid Havalimanı'nın yanı terminalında şahsi dispetcher hizmeti peyda oldu. Dünyanın geleceği, Rusya'nın geleceği Yalta Halkara İqtisadi Forumu böyle şar altında o'z işini başlayacak. Ahmedjid'nin merkezinde birden 6 maşina çatıştı. Endi yüksek fiyatlar olmaz. Ahmedjid Havalimanı'nın yanı terminalında şahsi dispetcher hizmeti peyda oldu. Havalimandan Kırım'ın her bir noktasına kolaylıkla ve ucuz fiyatlarla yetip barmak mümkün. Muhbirimiz bunu o'z ko'zinden ko'rdi. Пассажиры нового терминала аэропорта Симферополь смогут заказать такси по образцу лучших мировых практик через единую диспетчерскую службу. При этом услуги будет осуществлять сам аэропорт. Диспетчер хизметлерine Havaliman özü alıp baracak. Maxsus bunun için program teminlenүү hazırlandı. Episi sımırışlar bazaga kirsetilgen son aytavcılarga paylaştırıla. Taksini 2-5 daha beklemek gerek olacak. Как только заказ попадает в нашу базу данных, также машина сразу выходит из накопителя и попадает на первую линию аэропорта. Yolcular sığınmacılarını zallarda yerleştirilgen maxsus masalar o günde resmileştirebilecekler. Bundan da gayrı yarımadanın musafirleri terminal yardımının müstakil şekilde faydalanabilirler. Kırım'ın her bir noktasına fiyatlar bilgilenecek. В Симферополь тариф будет стоить 599 рублей, в Ялту 1599, у Шарк такси 1940. В Судак 1999, у Шарк такси 2340. Ну, мы все понимаем, что тарифы не то что на 100-150, а где-то они больше дешевле, чем там, любое приложение, которое вы найдете в Крыму. Yolcular için 300 maşına hizmet edecek. Havalimanının dispetcher sistemasına resmi olarak Novaya Taksi Krım adlı şirket koşuldu. Taşıcı yolcularga ekonom, komfort ve minivan maşinalarını saylamak imkanını veriyor. Bundan da gayrı business class maşinalarını ayırmak da planlaştıra. Хотим отметить, что не только наши машины и водители застрахованы, но и каждый пассажир, осуществляющий поездку, попадает под специальную программу страхования. Yarımadada böyle taksi peyda oluvuna aydavcılar da хуvanды. Aytalar ki Kırım yollarını ve sakinlerinin talaplarını yaxşı bilirler. Такого рода единственное такси на полуострове, потому что имеющее свой таксопарк, свою техническую базу, своя мойка. Ну и машинки все новенькие, как вы видите. Полуостров знаем, города знаем. Специфику знаем, требования клиентов тоже знаем, потому что клиенты с каждым годом у нас более требовательные. Да, уже машинка, допустим, эконом-класса не подходит нашим клиентам, уже должен быть комфорт минимальный, хотя бы кондиционер. Да? Episi taşıcı maşиналар, видеорегистратор, кондиционер ve balalar için креслоларнен temin etilgen. Вот так выглядят автомобили эконом-класса. Все они желтого цвета с логотипом компании и логотипом аэропорта. Для пассажиров будут доступны бесплатный Wi-Fi, зарядка гаджетов, детские кресла и кондиционеры. А оплатить поездку можно будет как банковской картой, так и наличными. Havalimanında maşinalarının sayısını arttırmak ve şehir taksinin yerine koşulmak planlaştırıla. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Millet üçün. Dünyanın geleceği, Rusya'nın geleceği Yalta Halkara İqtisadi Forumu böyle şar altında aprel 19'undan 21'nece o'z işini başlayacak. Onun işinde 3000'den ziyade insan iştirak edecek. 63 memleketten 500'den ziyade murahhaz beklenili. Avstriya'dan ve Almanya'dan fahri vekiller gelecekler. Forumda infrastruktura, koy xo'jalik, turizm ve iqtisadiyat salalarına ait onlarca invest leyhalar imzalanacak. Rusya ve Suriye arasında Kırım'ın bir limanında buğday hanesi, yani hap yaratılığı boyunca anlaşmalar imzalanması beklenili. Будет несколько десятков соглашений по разным направлениям, которые позволят уже и Крыму, который находится в определенной блокаде, и Сирии, который в похожей ситуации находится, во-первых, двусторонние связи экономического характера установить, во-вторых, между Сирией и Россией будет отлаживаться такая полномасштабная работа, направленная на развитие экономики. Qayd etmek gerek ki Suriye heyetinin rehberi baş nazir İmad Hamis olacak. Forumda Cenubi Amerika ve Afrika'dan gelgen vekiller de iştirak edecekler.
Silahlı күчлер Керич boğazının akvatoriyasını ve onun ava boşluğunu nezaretke aldılar. Bu işler terroristik korkutuv aks etülüvü için alıp barıla. Bu haqda Federal Xavfsızlık Hizmetinin müdiri Aleksandr Bortnikov haber etdi. Onun sözlerine göre, kurulgan obyektlerде terroristik korkutuvlar yüz berse күчлер ve paralar hazır. К числу приоритетных направлений этой работы относится обеспечение антитеррористической защиты потенциальных объектов посягательств, в том числе особо значимых, таких как строящийся Крымский мост, а также дальнейшее развитие системы профессиональной подготовки должностных лиц, участвующих в профилактике терроризма. Ахмежитнің merkezinde birden 6 maşına çatıştı. Zarar көргенлер yok. Tunevin gece saat 10:30'da GIBDD xadimlerine Sevastopolska sokağında qaza olğanı hakkında haber keldi. Birden 6 yengil araba çatıştı. Şartlar aytqanlarına göre Peugeot arabasının torma sisteması bozulğanға oqşay. Bu sebepten bir qaç maşına çatışıp tızıqdı ve kilometrlik tıqıntılıq yaratıldı. Машины стояли на светофоре, а водитель белого Peugeot на большой скорости проехал, ударил сначала его Chevrolet Lanos, который ударил Весту, а Веста своим ходом ударила, получается, ВАЗ-21-110. Потом он ушел на второй ряд, где зацепил еще 2 машины. Мазду и Октавию. Это секундное дело, а так даже и не понял. Кто у кого. Непонятно, да, насколько попали? Да, пока непонятно. Без понятия даже. Qırım sınırında Ukrayna gражданына yarımadağı alkogol alıp kirmege imkan bermediler. Teşkiriu vaqtında Xerson vilayetinin sakini onu Qırımga maniyasız keçirmeleri için sınırcılarga xabar teklif etdi. Bu adamın yanında şarap rakı mahsulatı var idi. Keçirmek için erkek pallı viski şişesini almağa teklif etdi. В соответствии с российским законодательством пограничники предупредили гражданина об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Отказавшись от своих противоправных действий, украинец был вынужден убыть по обратному маршруту. Ақшайық районында 12 yaşlı bala elektrik teller ile oynағаны себебінден елak oldu. Баланың досты ise xastaxanenin reanimasiya bölігіне yetkazildi. Балалар азбарда бақыр телini lep tellerine qo'shib ve uçqunlarını koz etib oynaydilar. Bir vaqtda balalarını tok urdi. Bir kenje tamam shu yerda elak oldu. Jinoiy ish ochildi. Şimdi bu vaqaning tafsilotlari aniq qo'lina. Qarasu Bazar rayoni Mushash ko'yinde jamide restavratsiya ishlari devam etdi. Bu haqda ijtimoiy axlarda volontyor Seyran Kerimov yozdi. Tamir ishlarda sponsorlar ve pervasiz qalmagan insonlar yardım etdiler. Şimdi taban sementleni, tavanlar yasala. Bundan so'ng binaning ok tarafı ve abdestxane ta'mirlanacak. Buna da para gerek. Endi ishchilarga para to'lamak kerak. Volontyor para toplamak ricası ile müracaat etdi. Kim o'z hissasini qo'sha biladi. Bunun için ekranlarınızda ko'rgan rekvizitlarga para kechira bilasiniz. Bog'lanmak için telefon numarasi qo'shmaydi 978 128 69 80. Federatsiya Şurasında Teşkili Komitetinin iş toplaşığı keçirildi. Anda Livadiya forumu hakkında suhbat geçti. Bu merasim iyun 5-6 günleri olacak. Endi Rusiya Pushkin kunine bağışlanacak. Livadiya forumu nüfuslu xalqara meydan olarak tesiye olundu. Anda Rusiya dünyanın meseleleri ve geleceği müzakere edildi. Böyle de parlamentinin yukarı palatasının başı Valentina Matviyenko kaydetti. В условиях такой напряженной геополитической обстановки, информационной войны, развязанной против России, наведение гуманитарных мостов между представителями разных стран, возможность рассказать правду, высказать точку зрения Российской Федерации, выстроить горизонтальные связи, это, конечно, приобретает особую ценность в нынешнее время. Qırımda Aqrus medeniyeti günleri keçi. Bu sene teşkilatçılar bu işke bar күннен yanaştılar. Cumhuriy festival Qırım Aqrusları için en mühim medeni tedbir oldu. O Kefeş yerinde Briz adlı medeniyet sarayında keçti. Serciler için parlaq konsert programması ve sergi hazırlanılgan edi. Tedbir nasıl keçkenini bizim muhbirimiz Feride Yakubova bildi.
Ижади такымлар тап автобуста йырлап башладылар. Олар рус, украин ве элбетте акрус теллерінде йырларны иджра еттілер. Кефе шәрі артистлерны Сыджак Аванин каршылады. Настроение у нас у всех святковое, праздничное по-русски. Мы вельми рады, что нас приймая Феодосия. Славян медениеті фестивалінден ярмаданын әрбір көшелерінден коллективлер ве ижрачылар топландылар. Санада олар милли акрус йырларны, ойынларны тақдим еттілер. Вебеди сөз или чықышта булындылар. Славяне, хай дух наш не вяне, для нас ён спрад веку святы. Одной мы кривёю з'яднаны, братишки, братушки, браты. Так что со святом, дорогие сябры. Парлах концерт программадан гайры тешкілетчілар әмде серга азырладылар. Анда усталар ос еллерінен япылған шейлерні тақдим еттілер. Бұл милли мотан көхоқлалар, орме ойынжақлар ве бойынжақтан ясылған білезліклер, нағышланған ресімлер ве элбезлер ве элбетте милли урбалар. Спасибо. Бойле фестивальлер қырымлыларының бірлештіре ве Русияда яшаған халқларының медени дегерліклеріні урмет етмеге огрете. Архивлер ишлері бойынша Девлет комитетте битва за Крым серлевалы сергі açılды. Уникаль фото ресімлер ве весиқалар тақдим етілігі Қырым стратегик уджум операциясы башланғаны иле бағлы. Сергі 44 сененің барынды ярымада азат етілігінде Совет ордусының Қара деңіз ве Азақ деңіз флотының әмде партизанларының роліні ачам. Тақдим етілген мәлумат арасында о деверге айт арби хаберлердің копиялары, мүкафатланув кағытлар, газеталар ве фото ресімлер. Немцы, оказавшись как бы в такой ситуации, они, наверное, переоценили свои, позволю себе сказать, потому что они уже даже готовились к отступлению больше, чем к захвату. Им не совсем это было интересно. Ну а к тому времени уже наши партизанские отряды, которые были сформированы, они, наверное, тоже уже какой-то опыт имели и тоже помогали. Никита Небатат бақчасында бірінші ерілған чечегі açты. Қытай ерілғаны адди мудеттен 1-2 авта евел açты. Осымлікнің тышқы дүлберлігінден ғайры ажайып қоқысы бар. Умумен Никита Небатат бақчасында ерілғанның 100-ге яқын чешті бар. Оларның 47-сі Дженнет бақчасы деп атландырылған сергіде тақдим етілген. Адетінже ерілған гүллерінің ең қызғын вақты апрелінің соңғы аптасына келем. Енді бұл жұма күні ләлілер парады açılacak. Танылы açылув саат 12-де бекленілем. Юнан-Рома күреші бойынша Русияның юниорлар біріншілігінде 2 алтын Қырым сәкелері Эмин Сефершаев ве Азамат Сейітов бірінші ерлеріні қазанып, Башқартастандан медаллер кетірділер. Спорт ұстасы Эмин Сефершаев 55 килоға чеки категорияда Русияның ең күчлі юниор күрешчісі унванны таздықлады. Алушта сакины спорт ұстасы Азамат Сейітов біріншіліктің финалында бір ел евелсі олғаны кебі халқара класс спорт ұстасы Артур Саргасян иле күрешті. Ве о вақыт мүкафат рақыпке берілген олса, бұл сефер Сейітов 7-5 эсап иле ғалип шықты. Кене эсап 2-0. Қызылташ футбол тақымы Эминлік иле Ялталы Рубин тақымына енді. Вадим Хафизовның ойыншылары яқшы ойын көстерділер ве рақиплерге мейданның ортасына чықмаға чаре бермеділер. 20 турның нәтижесі бойынша тақым турнир таблосында 5-ші ерге көтерілді. Енді олардың вазифесі 1-5 ерлер арасында қалмақ. Кележек ойын керіште олacak. Қызылташ океан тақымы иле көрішecek. Конечно, мы ожидали побед, потому что у нас все поражения с разницей в 1 мяч. Если мы проигрывали, хотелось бы, чтобы и болельщиков наших порадовать, те, за которые нас переживают и болеют. Я думаю, что процесс идет, Вот избавимся от травм, я думаю, что будет полноценный стартовый состав, такой, который мы планируем, хотим видеть. Тогда будет немножко игра более целостной. Шындылық болған мәліматларымыз еді невбетекі хаберлерін чықшыларына қачырмаңыз, эфирде көрішкенде.